amin guruta mulia amin kantupo sin waktu magpatumdum kato tanyo at magpalugay tukpal ko yung guru kalasan mayroon na rin din Nasir Abdurrahman wal itfadal siya datuhu maspuwa. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bina'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bin huda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-din kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahjihi wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulirain dito mga kakasi sinallahu ta'ala tiranan. Dari naisab kami mga kamaumaasan sing kamu hakawiyaksahan. Humatud na isab kami ganap pangadjian maun pahadarat sing kamu amin sa barang abutan sin suara ini. Adapun im pangadjian ganap yatud namu maun pahadarat sing kamu ayat hanggatus hangpu hasuratu Al-Imran. Lagi-lagi masih rakitan niyo pangadjian bunga sin pag-iman. Aula-aula na tuod bunga sin pag-iman. Papasinguran ka to taniw paupihan. In ammal sin bariman usog iwan bariman babae. Sabab kalna sila ini ing kakasihan sinallahu ta'ala dunya. Aula-aula na kalasahan sila, kanungnungan sila, hadlaw kana.
mga kakasinsin Allah Ta'ala, di hayat ini pangadjian sa lagu-lagu. Piyaita si mahasud si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ing kahinapusan Nabi Iwan Rasul, junjungan tani alayhi salatu wassalam. Demikian, in kahinapusan umat si junjungan alayhi salatu wassalam. Dahil nga sabab yadto mga anak po at tiranan, piyabaitaan kita niyo sin Allah Ta'ala, dahil nga masa sinjunjungan alayhi salatu wassalam, impabaitay ni sambil na sadya maabot ing kiamat. In sarayaw-rayaw manu siya patuhan, amo na ing kanabihan iwan karasulan. Ini karwa, amo na im mga miyarad kanila hamasa nila. Mga anak po, di hayat ini, iukila sinallahu ta'ala, in sarayaw-rayaw manusia, puas sin nabi kahinapusan iwan rasul, amo na im mga sahabat niya. Magkahunahan kita ni urayaw murul hakarayawan nila. Sabab, yari tiwila sin Allahu Ta'ala parman niya, kuntum khaira ummatin. Parman si mahasud si mahatinggi, kamunayan. Isuing kamunayan, ya ummata Muhammad, ya kamu umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul umam, khairun nas, kamu na yan, insarayaw-rayaw, manusia, umat patuhan. Bukun sarayaw-rayaw, umat patao. Imasa na ini magparayaw, tao patao. Mga anak po, sarayaw-rayaw umat, amo na in umat hinapusan. May taiyad to, hasabab sintu. Unuin to yan, biimanikum. Hangkan kamu sarayaw-rayaw umat, sabab dagpakim pag-iman niyo. Way kamu nalirap, way kamu nasasaw, sin sahwat lingkat sin dunya ini, sarawa tutog kamu hakawayaan sin Allah Ta'ala. Amad tinumbul ang buok. Umbul dua. Wa amalakum lillah. Hangkan kamu sarayaw-rayaw umat, sababin hinang niyo lillah, way hinang niyo kalna sintao, way hinang niyo magparungog at tao, way hinang niyo magpakita at tao, way hinang niyo magpasaula-ula at tao, sarawa amalakum lillah. Hinang niyo sadyaing kabayaan sin Allah Ta'ala. Dahil nga sabab yan, inhinang lillari paglaulonin tao. Inhinang bukun lillah, way pa siya na ubus liaul na. Way pa siya na ubus na igtentari niya. Ampain lillah, pag ubus niya umasubo pa utuhan na mo, uno pa ipahinang muka mo. May tayad to umasubo pa. Sabab kaya na naman nila masarap, ibang malanab, dahil simpagkaon, iwan simpag-inom. Amo yan, mga anak po, ini kato, wa ang pauna silinnas. Hangkan sila marayaw, umat, dahil nga katan umat, sabab
marayaw sila papagkahinya manusia. Tayan mga tuan. Marayaw sila papagkahinila manusia. Wala sila miyuhong gulalan. Wala sila miyuhong uno-uno na. Sarawa impiyuhong nila magtaat ibang mag-ibadat. Hantara nila magkahi sabab diaak sila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nah, uno pindiayta sinallahu ta'ala. Ukhrijat linnas. Limahi la manusia. Imana sin limahil kikita mo. Upihi marayaw. Singuri marayaw. Ay sadya kaw umupi. Ay sadya kaw simingod. Mga sila piyagmumulkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ghairil maghdubi alayhim waladhdallin. Isiyo yan. Yahudi, iwan Nasara. Amo na nagmanja hadunya hamasanatuin. Na marayaw man sila hatuyad to. Piyabaitaan kita niyo sinallahu ta'ala. In amal nila yan. Ta'muruna bil ma'ruf. Nang daraak sila pahinang marayaw. Imayta sila nang daak na pahinang marayaw. Sabab amalan nila na inhinang marayaw. Bukon sila nang daak, wala nila pa amalan. Ta'muruna bil ma'ruf. Nang daak sila pahinang marayaw. Unin hinang marayaw yan. Bukon kabayaan na iwan sin pagkahiniya. Iwan sin halawm sin paghula niya. Sarawa hinang marayaw kabayaan sin Tuhan. Bang niya hinang pasanyangon siya sintuhan hakabuhi iwan hadlaw kana. Ini karua watanhauna anil mungkar. Iwan nang lang sila ray nga hinang mangi. Maita sila yan nang lang sabab in sila tiyatagahan nila na hinang mangi. Kakausan nila na puunin baran nila ring hainang mangi. Indayaw nila kasuddahan tanhaw na anil mungkar. Manglang sila dahing hainang mangi. Tawabin hinang mangi masarap sa day da pag-ubos sunugun kaw hakabuhi iwan sunugun kaw hadlaw kana. Ampain hinang marayaw masanyang kawhadunya, iwan masanyang kawhadlaw ka na. Ini katu, wa tu'minuna billah. Piyarat saya nila marayaw, in pag-iman sa bunal, kabayaan sinallahu ta'ala. Amo ini mga anak po, in karunahan na to hamasa na to ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biyaitaan kita niyo hadis niya. Fuddiltu ala syairil umam. Bukol lang niya pagbansag. Hakanabihan na kauna, dahil kato. In ako, piyawid da ako, iwan sin ummat ko sin Allahu Ta'ala. Kabtangan mahal ka sa wala hialgaan sin tao. Inhalgaan sin tao, liaggo tuda kulong na sin tao yadto. Fuddiltu ala syairil umam. Sabda sin junjungan sallallahu alaihi wasallam, piyawid da ako sin Tuhan dahil nga katan umat. Nauno. Waju'ilat ummati khairul ummah. Hinang sinallahu ta'alain umat ko sa rayaw-rayaw umat. Pula-pula mga ninhalga, sakali wala hialgaan sin tao. Wala nila tiyaw habigi sin jantong nila, sin aun biyayta sin Tuhan,
panabi kahinapusan, piyawidda sin Tuhan in nabi kahinapusan, iwan sin umat niya. Unim piyawidda yan, ulaika humul faizun, ulaika humul muflihun, di sila maghinang bang bukon hinang untong. Di da sila maghinang sininang bang bukon mataud untong. Ihaon, misan tuwan ni siya isa ni hari, ni harahatyon, nakauntong ba siya, tawa wala. Sa magsusayt, baya-baya na lang nasintuhan, bang niya tayo mauniwandi. Saan yung mga tuwan? Waju'idat ummati khairul ummah. Piyawidda sinallahu ta'alin ummatku, dahing hakatan ummat. Na, mga kakasi sinallahu subhanahu wa ta'ala. Magkakunahan kita niyo pamaugbog hawiyay tayad to. Inamal nila, ulaika humul muflihun, paruntungan sadya. Paruntungan dunya, ibang paruntungan akhirat. Aun tumtumun, simbuhi. Aun tumtumun sin, miyatay. Maita, wala sila nabutas dahil nga kabayaan sinallahu ta'ala. Aula-aula, mga anak ka po, yari kita niyo hamasa. Nati ko pimano siya sin bala, sin mulka. Agun bulan-bulan, pituhan makarungog kaw hawal. Naglinog. Nag-alunda kula. Naghangin makusog. Uno yan tuan. Piyaway ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabilain tawri na mga tuha saitan. Kaagi mag-ato na sila magkahi. Di nila naatuhanin saitan. Taikuran nila na yung pag-iman sa bunal. Taikuran nila na yung amal kabayaan sintuhan. Taikuran nila na in karayawanhan tara nila magkahi. In sabab singkatan tanyad to na naikod na yung manusia dahil nga kabayaan sinallahu ta'ala. Hula Muslim hamasa na to ini. Magkugkuyag hapag inom alak. Limahil na yung pag-inom alak, bukon na tapok. Impag na bukon na tapok, sambil bata-bata, kimita, narumungog na, wiron na mag-amal ina, oy na mag-amal imna, oy na mag-amal parinta. Guru rakuman. Pag-amahan ng guru, misal lang nahiama ka ina, di da mag-amal ka mo. Kaputi ka si mga guru ini, langon kami. Ano yung mga tuhan? Yajharu zina. Inummat na kauna ang pagjina nila sa tapok. Imasay ni tuhan. Bukon tapok, impagtag, live, tampal. Bang di kakitaan sin ama, imyan ng mga anak, dayawan niyo kunulong ng pagkikitaan ko, ini ba di ko kakitaan biya kaniyo? Subhanallah. In sabab, singkatan kalamitian, hasabab sin panulangi sin manusia, minig na sila rayng hasarayaw-rayaw, miadto na sila pasangingi. Tu'minuna billah wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tu nag-agad mga anak ka po. Bang ini
Di naayaran si manusia, naig sila ray nga sa rayaw-rayaw, nakadto sila pasangi ni wal iyadu billah. Nah, uno pendeta sin Allah Ta'ala, may ta sila sa rayaw-rayaw, radiyallahu anhum wa radu'an. Makuyag sila kabayaan sin Tuhan. Bukon sila makuyag kabayaan nila, iwan na kuyag kabayaan sin pagkahin nila. Karawa, makuya ginatay nila kabayaan sin Tuhan. Makuya ginakal nila kabayaan sin Tuhan. Makuya ginsuara nila kabayaan sin Tuhan. Makuyag da impituang gauta baran nila kabayaan sin Tuhan. Makuyag da ingkabuhi nila nara sambil mangarap sila pala Allah Ta'ala halawm kakuyakan. Radiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasya rabbah. May tayad to makuyag kanila in Tuhan. Iwanin sila makuyag pa Allah Ta'ala. Hasabab nagmabuga sila pa Allah Ta'ala. Magkarunahan kita niyo hamasa na to ini. Ayaw na to kalupahanin sa rayaw-rayaw yadto. Hinda siyo yan. Amo na yung sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hamakkatul mukarrama. Iwan hamadinatul munawwara. Sila ito nakapasaplag. Kin kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po. Amo yad timpalman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kakasin sin Allah subhanahu wa ta'ala, mas sakitan yung hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Anas radiyallahu an. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqulu fi du'ai. Bang mabiya na hining kahalan, pituhan biulanan in news, in habal, aun sadya pagtakon kalamiti, unin hinangun, hipapatao din panghindua. Inhamu kusugin ni, diungog sinabi ng hindua. Mainkan, mayroon parimatong problema. Wayroon pagkakitaan biya sing kita na to. Ari na makapanas binta o. Ubus magsambahayang magdupon sin umbol niya. Na, uno yan tuwan hindi ungog sin nabi pahamok sahabat yan nagdua. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdak la syarika lak al-mannanu badi'us samawati wal ard jul jalali wal ikram. Amod tutuan hindi ungog sin nabi hamuk sahabat niya ng dua. Mainkan wala niya pamisan kihinduan. Sa amod to, indua akyarungan niya. Uning kaya kabtang sinjunjungan alayhi salatu wassalam kaniya. Pakala sallallahu alaihi wasallam. Lakad sa'altallaha biismihil a'zam. Sa bunal tudlong na impangayo mo adto. Napangayo mo hangan sin Allahu Ta'ala mulya sa mulya. Na, pangayo kau patuhan ay sadya ko mangayo patao. Bihaon ini nagpako ini pangangayuan. Sinyaunin Allahu Subhanahu wa Ta'ala na mamayta tataud-taud parman ud'uni astajib lakum. Ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i ijadaan. Nah,
Impangayo niya ruwa ay niya mindiungog si Rasul sallallahu alaihi wasallam sa taas-taas pangayo. May tayad to, Ismullahil Azam. Nalapal niya ngan sin Allahu Ta'ala mulia. Alladhi idza du'iya ajab. Amuin bang niya pakayo ni Pangindua tayo maunsin Tuhan. Bangman way sammal sin pagkaun niya, way sammal sin pag-inom niya, way sammal sin pakayan niya, way sammal sin pangatud niya, way sammal sin suara niya, way sammal sin tikang niya, way sammal sin paghulaan niya, way sammal sin sasakatan niya. Magkarunahan kita niyo biya sin panghinduan niya ini. May tayari kita niyo halawang kasusahan. Kasusahan sa inirakula. May ta, mataudim minig, daing hasarayaw-rayaw, madto pasangingi. Inggulalan sin Allahu Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, wala nila tiutukan. Na, mga tuwan, mga anak ka po, magkarunahan kita niyo biya simpang hinduhan niya ini. Alladhi idza du'iya aja. Bang niya pangayoon, hisuhud hilapal niya hinduha ini, tayo maun magtuyo-tuyo sin Allah Ta'ala. Nahin agin niya, dahil nga kabata ko ini nang duruwa sa ako nilaw na may baha ini. Duwaan na sadya kao. Kaya mo mangindua, dahil hatuhanin, magtayma. Ang penasubun mo tuhan, kumita mo nula pakiakari. Para kala yadusin tuhan. Ampay para kala mo pangayo sadya kao. Akara sadya ing kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Inna Allah ta'ala rin magpamaluwa janji. Na hikaruas wa idza su'ila bihi a'ta. Bangkaw mangayo hirihil kay musin Allah subhanahu. Dahil nga sabab yan, haraptan niyo patuhan kawan tagupat ka dyan. Bukun maghulat-hulat pataong. Inta urayahan barhajat da. Inta umiskin barhajat da. Bastangan tau barhajat sila katantan. Harap pakain. Harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amwad to mga anak po. Insumunod. Hinduan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yung mga sahabat niya. Bang sila karatungan kasusahan. Papangindua ahon sila sindua ini. Uno yan tuan indua. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatik. Fa innahu la yamlikuha illa ant. Duaahanin ini. O Tuhan ko, ikaw rin pangangayuan. Barhajatin ipon mo, mangayo ako kayo. Unim pangayoon mo, mangayo ako, padlika, karayawan din kayo. Ay mo na tukulaan, utuhan ko bangin rijiki, kuring atasin langit, panaukan na. Magmulain tao. Utuhan ko bangin rijiki, kurabawaw singgumi, alawam sin lupa, paunuhan na. Pakuhaan na. Nakawa. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ano garaan ka ako, utuhan ko, magkakunahan ako. Karayawan din kayo mo. Wa rahmatik, iwan rahmat mo, iwan ulong mo. Biya na nabaw tutak ko niri, katiw-tiwan.
Kuting ko rin, di ko pag-amahan. Yung katanin ni pag-amahan ko, kaastulan ko. Na mangayo ako kay mo, min fadlika wa rahmatik. Bang man ako maingat manglasa, maingat kalasahan. Sabab amuad to ininangon ko gantong liog hakuha, ewan gantong liog halawang pangatayan ko. Di ako utuhan ko mabaya, mabutas. Amin beta mo man wasalahu wasaltu, waman kataahu katatu. Hisiyusin sumugpat, sugpatun na yung pagkasilasay ni, sugpat ako maun kaniya, akataan pakaradyaan niya. Hisiyusin mamugto hay ni, bugto ako, akataan pakaradyaan niya. Amoy ni mga anak kapo yung patawron na to, sa babiyari kita niyo halawman, sing kasusahan, pit na yarin na. Nakasud na palawang hulata, nakasud na palawang bayta, nakasud na palawang masjid ta. Pula-pula yung masjid, pagkikitaan sini. Nagkukulang sa kali, nagkikita sini. Astagfirullah halas. Sini masjid yawon uno siya. Baitullahi fil ard. Sarayaw-rayaw lugal masajiduha. Di maghajatin Tuhan bay. Samay ta niya siya butbay, karunahan, sinipon, mag-alupiwan, tag-ipon, suway aung gulalan niya, masjid. Sakali pagkikitaan sini apta, bang ikaw, hinakaniway na magkita bihad to. Langin anak apo. Dito ka mulong ka sidewalk yaon. Ang masjid, pagtatasbihan, pagjijikilan, pag-ibadatan, pagsasambahayangan. Na, amuyad to mga anak po, imbeta kato tanyo, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, papangayoon kita niyo ruwaa sabab, yari kita niyo hamasa, nakabidda na rin nga kaibanan. Kahinapusan mga anak po, Rasul sallallahu alaihi wasallam, baitaan kita niyo makanatus sahaba. Indarajat si mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno indarajat nila yan, Jannatul Haya. Kaya na naman nila insulga kabuhi. Bang nila kaya na naman na insulga kabuhi, kana naman nila rahi pananam dasintuan insulga kamatay. Na uno to din sulga kabuhi yan. Ar-rida jannatul haya. Amo na imkuyag. Makuyag kau magtuhan, makuyag kau hakabayaan sintuhan, makuyag kau raakon sintuhan, makuyag kau hakaratan, pakaradyaan sintuhan, kabayaan kay muri magkagunahan intuhan kay mo karayawan, kitani yung magkagunahan pa Allahu Ta'ala, hakabuhi iwan na kamatay. Taayan tuan. Jannatud dunya, yakni jannatul haya, ar-rida. Bi-ikhtiyarillah, pini kay mo sintuhaning kuyag, ay ikaw magtupa astol. Ikaw apa, kumaon kaw ya astulan, makakaon kaw. Jadi yun. Oh, yun na yung pagkaon, di pa kumakaon. Naturuan. Dahil nga sa babyan, in kuyag, hikasanyang sing kabuhi, hikasanyang sin kamatay. In kuyag, ubat hapdi. Tanyo yan, mga anak po. Nadunguan niyo, mga anak po. In sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pamaugbog sin mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuin patut uupihan iwan singuran na to. Zakata mal iman. Kana naman nila inlanab sin pag-iman. Sakali kabayta sinto, malalabnaw na yun siya guldaut dutan. May kanin tunog pa mga. Pag sagol ko kuno daut dutan, di unin tunog. Masarap.
Masarap at tawa bukon. Ganin. Bukon masarap. Na. Zaka ta'mal iman. Hipananam sinallahu ta'ala lanab simpag-iman. Haatay niya. Hahinang niya. Kajantong niya. Katan pakaradyaan niya. Kuno. Man radiya billahi rabba. Pabila siya makuyag hakabayaan sinto. Yuyakan da kau pag-iman. Yuyakan da kau manawhid. Yuyakan da kau makadasara sintuhan. Tuyan tuan. Man radiya billahi rabba. Dayaw para sa hansin tao kuyakan. Ikaw apa bang kau ya tulan makakatawa kau. Ganin. Uy, may ta mga way. Na. Dahil nga sabab yan, inja ka sinal ka, wala nakakatawa rin katagna. May taed to. Ganin. Sabab ya astulan siya. Na mga kakasisin Allah Ta'ala, ini karua. Zaka ta'mal iman, man radiya billahi rabban wa bil islami dinan. Makuyag siya. Mamaugbog kapag agamay. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Di niya pindahan imbeta sintuhan, pakabayaan sinakal niya, pakabayaan sinapso niya rin. Bang biyeta sintuhan haram, haram. Ikaw apa, pindahan mo. Na. Pindahan mo yung tainga mo. May isa ba? Tainga roon mga kuwan. Makuyag sila, mamaugbog hapag aramay ni. Na, may tayad to. Sa babang sila rin na mamaugbog haramay ni. Palay yukbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bang sila, di makada pamando haramay ni. Di tayo maun sinallahu subhanahu wa ta'ala in unu-unu kakahinang nila. Yanto. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyan wa rasula. Pananamun sila. Sila na. Simpag Tuhan. Apabila pagtaatan nila innaraak manabi maun kanila. Dahil hatuhan harap maun kanila, maghindo kanila, magbayta kanila. Dahil nga sabab yan, bang ini na tayo ni manusia, wala miutas dahil doon, kita niyo imasan niyang naghula di hababaw singgumi. Maita, hangka Tuhan, hangka Quran, hangka Nabi, hangka kiblat, hangka suara. Nah, ringa sabab to mga anak ka po. Inbiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mga sahabat niya. Biyata si mga sahabat niya katutan niyo hipapatao din doa kabtangan. Unin doa kabtangan yan. Bukon mahuniti kabtang. Ta may ta kaunitanin tao. Hawiran sin Iblis. Sa bang magkita sini, duang kajam di karoon. Na, uno yan tuan. Subhanallahi wa bihamdi. In subhanallahi wa bihamdihi, lapalan makahanggatos, balikan. Bang mulia pal makahanggatos, kharaja min junubi. Paigun kau ring harusa, migdaing kay mundusa. Nabang kau rin lumapalhad to, sumud kay mundusa, iban sumud kau parusa. Nay nagkita kau sinsini pamangi. Uno, simud kay mo mangi, atawa simud kau pamangi. Na. Subhanallahi wa bihamdihi, makahanggat to sa pilang kajam. Mabutang kajam. Pila minit da. Na.
Kita yan tuan. Mi'atu marra bang muhinang tiasbihan makahanggatos in subhanallahi wa bihamdihi mig na rin kay mendusa ibang mig kaw rin arusa walau kanat misan pa in kaaunan sindusa mo yan misla jabadil bahar misan pa biya taud simbukal laud. Kita mo mga anak po in kabidda indihil sin Allah Ta'ala kung iwan kuyag haumatini. Bang mayan mapakay nila in kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala aun mara nila aun hikapara nila iwan aun hikabin nila. Na unin pagtagad do al-hisnul hasin minas sayatin kuta mahugot dahing hapanasat sin syaitan. Na mga anak ka po, magkagunahan kita niyo hamasanatew ni kuta mahugot hikatampan dahing hapanasat sin syaitan ing kuta mahugot ini. Matampan kita niyo ring hapanasat sin syaitan suway kita niyo makasud pakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala haparman niya uduhulu pisilmi kaapa. Sud kamu magbaan-baan, magusog magbabae, magmaas magbata, buhi iwan patay, pa masanyang, unin masanyang yan, amo na ing kabayaan sin Allah Ta'ala, raditu billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi Muhammadin nabiyan, wa rasula. Na murah-murahan, atub-tubon na mo dito, miabot na yung waktu, bang mayan kita niyo, mataayon na kabayaan sin Allah Ta'ala, uuhon na to, injasyad na to, uuhon na to, inyawalihan na to, magtayakop kita niyo, magunay-unay kita niyo, magtaayon kita niyo, magbutok pangatayan, umalup pa kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiyo karayawan, yanog hara kato tanyo, dahil diya dunya, sa taud-taud hadlaw kana. Nas'al Allah Subhanahu wa Ta'ala at-tawfiqa was-sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya